Kadima ampun mendukung. Selamat datang untuk Sakeraka Asma kita satu syarat setar Biru Resi para Resi Benale Tokia oh dan nyaman oleh kelake aduh Resi latin ada lenale mana benar boleh ruang goreng lake Ejung jatros epon eki kadinto tebede tretan sunatra jika dima kadinto juga insyaallah bakal calon arte epon bedi akar je tahun 2017 tanggal 10 bulan 10 nika karjana tretan sunatra jika dima ibu tu semanggen bedi ngatorakia hubungan lebet kesenangan di gedeng Madura mongkudak semolje Bapak Haji Satin. Labeng Pak Sunatra calon kerja Mak calon kerja Supriyati Sunakara calon kerja kerja nanti kerja kerja
tuan rumah Pak Kalebun Maskot juga Niko pun ngirim Kak Sunatra calon kerja Akaraja aton datang Jaga Niko nang keahuyan nilai Naja kenatan to indah pamit